Рахим. Мы ассоциация Кыргызская арабская дружба. Поздравляем всех с наступившим месяц Рамазан. Наша цель помочь нашим гражданам, которые живут в Кыргызстане. Кыргызский народ, арабский народ. И создать дружбу между двумя народами. Между наш народ и кыргызский. Мы создали общество 2 месяца назад. Наша первая помощь. Мы выбрали Московский район. И, иншаллах, расширяемся, чтобы выбрать все территории Кыргызстана. Assalamu alaikum. Good evening. We are our charity. We want to help Kyrgyz people. Our goals is to help Kyrgyz people and Arab people who exist in Kyrgyzstan. So we want to congratulate you about Ramadan, and we hope in Ramadan you will be in good health and in good feathers. So we thanks a lot of thanks Arab people who help Kyrgyz people in Kuwait about the 70 packet for feedings in Ramadan. So كل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله. Yardım bergen adamlar Allah razı olsun. Elimizge tinçlik, barcık kalayım. Allah razı olsun. Rahmetlilerin ömrün uzun olsun, yolun açık olsun. Yaxşılık, dokçuluk olsun altınlarım. Uşu bergenlerge rahmet altın. Yaxşılıkın üstüne sürgüle. Ömrün uzun olsun, el yurt aman olsun, dokçuluk olsun. Rahmet sizlerge altın.